Mau pulang. Itu Erwin di situ. Erwin go rest. Teku kuning ke. No, it's good to spend time with family. It's good to stay here. Apa ada di siap tadi? Tombak. 53. Kenapa 53 ini? Poin. Oh iya. Poin. Saya kira sudah 73. Gol kita di sini. Ini berapa ring? Terakhir. Oh.